life na ne na brabo ni na be mistake eti mistakes de e kan ye ho enum ne enyanyansa free nemom emma mistake bi anko da wo bra won pick up the lessons because you adam for makama sama kirewo eja meji wudi minim se afa de chie na ada asem wudi gina bontin bo hu da wuru afa kra woni menya asem no eno na wu yusu de adi matem uso obi onu obi fa adamfo na sa adamfo ni mu sey Oheneyere na sem bi a waka kire na ani kwan so obi aka na suma sem no na wakwa akoton afi so onu wanya asem na suma sem no asem bi kro won kan kire obi because they say montam nya but wonu obi kro fa adamfo na se nipa no wo share ni secret with you nipa no wo kan nsem bi kire na se adamfo no kro ani ho a Oheneyere for integrity's sake for all time's sake kataso se woni nipa ne kura ni ada enya adamfo bie mu a asem bi kura ba montama tete a enkogina ba bi nwu nipa nanim ase wo bra onim sa asem wei eye ne better experience a on hye nti se enya adamfo bie mu nti wukogu manim ase san koko relationship mu etre bia ex-wife ex-husband se aware nagu but san fa aware nagu hu se bia nkwada bi mpo wo montam eti wonnam na wo sai wo ba no wonam na wo sai be ma no at the end of the day no uma wo de nkwada na tena ho no a wo gu oba na nim ase kire nkwada na wo gu kura nim ase e kire nkwada no wo ni magina wo di gu nkwada na tirim wo di agine bi hye wo mu tirim a emmoa eti se ye ko relationship na bibi nti anya yi a ye gyan ne nkire se ma me nkoton ade bi wo hye Joseph ene Maria story ebra Joseph te say Mary nyem no Bible so kan say obe join secretly privately on person obeku nani ase oye uno ye man of integrity on mani mpie ene obi aba betinte no ono ankasa ebe kata no so kopim so obofo no ba se gache obefa no obeware no oba no de oye a obeware sa eti wo hu oba we mi nkoku nani ase obedwama ye nya no but obi wo ha won fa adamfo asem bi bape no oton wasem unu obi ko dating relationship mu afa de wo se wo no nipa ni eti wo refi sa nipa we na na wo se wo do no sa nipa we na wo hu na daja we na wo hu ni nakedness we na the mother of your children we na the father of your children eti wonam na wo kana wo gu ma papa ani mu ase wo gu o mama me ani mu ase no eti wo kura na picture be ne chachire wo because adwa wo kura wo nipa na sa wo ye oba na se be ma na wo gu na ni mu ase fi sa ware na gu a picture be ne chachire wo picture chachire wo ni se bio sa wo de wo kanyina ma na kwakọ wie se wo ex husband no se bio no wajimi e chese wo nso wajimi e se jimi fo na atwate jimi fo na me ne yere hyiae won se na Mọ́borọ Asem na ekunafo baso ma mi kura ni ba ko oba so osini kunu yare ye omukọ hospital osini kunu na ye bibia ma no auto brazier auto pant oso no kura dwom say ni kunu anwu anka brazier kura wonim ne size ne pant kura no wonim ne size be ma ne otese wo okrokro no ankasa ma ne tim ye ne de on na to ne pant to ne brazier okodidwa be ma ne on na ye bibia ti be ma ta no oba no so no ho ofa ba kokọ bosi kama wo honam o she doctor say doctor shame mama me hunto me wate shame yiri ogina hoyi shame yiri se rosisi we a minti me ne na asmo kan ya no o se wo me yiri osi we hwe ne ho fe hwe ne skin ne kuta no hwe na nantu hwe na chi doctor shame mama me hunto me wate na shame yiri kama yi pa osi hoyi a minti me ne na minti me ne na a me beja ho ampa wo wi o ampa wo wi Oheneyere oba no ka bibi ya fa ne trim kana yire ne bibi ya fa ne trim because ne kunu ne fa ne bibi na nso fa ne kunu se ne bibi ya to obu mienu nyina obi afa ne ho se ne bibi ya me say o sente akosa me pant size kura menim me brazier me kunu ne to de mame ona ye bibi ya mame odi dwaba ebedru bronya o to me ne nkwada ne nyina one ne wo nkwada nan okokro me mama ni je afedie be mentimi busane se because girl no so ye young so ne hunso ofe apam oba fie ha o chanity kama Oheneyere de okai no oba kokko kama ibusane se enti oba ware biem because o ye young ne manu kra nyinyini bia nkra no so wo ofe o so onim onim osini kru wu ye chibe ya afi no hu sese so afi panty no kru hu because be ma no so worry no ye young sabre no osua adwuma
and or fan send the deal as a beman no beman so ni chene kakra bi into a fan said ne ba awasan ye ne yere it will croak or yet to send oh yo baba or maybe bien here no Sompa FM and he said papa edi free mu o si o gina o si there be me nko me ma nko ma nko menye dey me den na matena se meden na matena se se ukunu anasa wo yere no apam treat ni yie me so be un se ni wurem fini kunu da yes me bu san se wo be san ware biem se te akosem eso wo ye yang na me ka wo ye yang ma ukunu ni nye ma wo yere ni nye na sa se wo eso ye gide yi wose ka wo bofu wo mranti brem ansa na dabone no aba wo mranti brem no wo maba wa brem ne sa bre diga na nyem ye no se koya abortion na ga no se beso me nyini mentimi koya abortion na ga na wo eti ga na wo ye no omuso ni parents nso mpese be ma ne be wo ha awo eti wo pese wo ware girl no anu se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so eti unim ne girlfriend no na tena ho ache na omo ba be ware se girl na tese wo no obi awo se na kuma ebu wa breaking the heart but sa girl no so no ope no na all begging no say on ware no girl no me di ni ko twa so na me nim se nyinsen be but unim say girl no odi ni ko twa so no hia no no na odi na no fefa no hu oh yes na odi na no ka o me don o me hia o ba na girl no so nim say o ba wo pa ne pa ba wono no odi ne ya agenda keke e to no nyinsen ne ba no wono gin se me hia boy bi o pe me na manye mama no enti no nyinsen ne be ba ya ware hye wo ya agenda enti girl ne frame na me so ba wonim se mo pese me tufu a e wo mu se be ma no ni parents e pese o ware but I'm telling you sa wo ma boy we ware wa because mo hu se wo mpewo wo chumu tan girl na wo pe no no be bi obi obekwa kwahwehwe no ana se girl no mpo anware na obehwehwe oba afofa wo no do no efisa wo anye odonti no obae wo no na ayakono nti no obae ena ya mpa ne timu no ayakono nti no obae wo ye da ya wade ni nyina ayampa ya won krofo a awo nti ogina so ware wo bi because of awo nti ye nkwara nti otimi ye discipline ene obi na timi ye sa discipline no obi wo ha wo be hwehwe obe ye ne fo obe fe ne girl no wo no asa wo ye misi na obe ba be dowo a ipa chonti sa wo hwe Leah ene Rahel wo story mu a sa wo hwe Jacob no odo Rahel na no odo ne pa Leah wo ma no wo Leah wo nyina se ma no wo kan se afedie Jacob bedo me Jacob anno no said odo Rahel ne da Rahel in na Jacob year 14 years of labor bema do ba wonim the extent I will be go for that lady what year 7 years Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station and new cry because we must see and na bebe ya haja bebre atwa go wurem baby kura Asem endpoint homeopathic Ghana had the obi any say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathic clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na ajejo na de tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajejo kidney problem prostate de e ye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma boy here ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebekiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274 eneme mamu nyina ha ba Mọ́borọ̀ Asem Yeboaa Asem dwumadi ekoso Sompa 106.5 FM Accra ebron so say yedi abrabom enkomo eno ne dwumadi a ye friend Mọ́borọ̀ Asem Yeboaa
asem enti eye wasem nti no esese wotie bie adesua wom enchechire wom empomdi ho nkomo wom na eduru fiada se na wonim se endpoint homeopathy clinic for wo ne yebeba bedi nkomo e de fa yempomdi ho eti Dr. Kwaten atenasia enche yebehye nkomo twetwe no asemeka wo se dwumadi enwumeku afa ho kai endpoint homeopathy clinic wa yare safie papa eno no more than 17 years and odi homeopathy aye adwuma amagana for agye atomo prekope endpoint homeopathy clinic ni ayaresa papa ni emane mema nyina na wo komase a eye kronoma boahia na wo nkran so a ba bia fa na shell signboard no spentese kwan so ho no a ene wo na mo tema community 22 ba kon so ho endpoint homeopathy clinic say ye awo mu hawo eye prostate in men premature ejaculation nerve disease kidney issues liver issues physiotherapy massage ni nyina bi wo ho wo lab technologists e wo ho sanso na wo radiologists wo ho for this scan yi papa bi no wocha 80 friend na Dr. Duboatin na befa eye 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 memma wodi hye bi na ho se o maami anaso papa bi kura na enya stroke no woda ho a wodi efa no ko endpoint bepe bi de nato ye be ma nurse fo ahye no ama na duane ama ne nuro kopem se ne ho beto no eti mom ha mo ho kura endpoint o ba bi ye de ne beto spentese kwan so bepe efa ne share signboard no ho a wo fre 0244 867068 and with them 0244 867068 Sanso and a Leicester Ghana Limited Eddie Yas toothpaste and a brush abedwa so fetcher was saying famous and kakramiade so would de Yas toothpaste and a brush whitening no so was saying green yellow no white no every more am I brown what you hear a Yas toothpaste ne whitening no and a bema was saying I come was see a go no mono when you tom a dra numera man mema na mompe musinchuchi no munchuchi musin ne bi kra na jo yire pesu kiss you and anajo wo ikru pesi wo kisi na de wo be kisi de wo be kisi garlic anasa gobe ana oba be kisi akaka duro ana meko e de enum sente no jade wo ye no na sorry sesi ane pe ya toothpaste ne brush bi twitwi wo se enumre ya fa heba no na nwurawura wudodom mu ne babia nkankan na nyina mfiri ho na de kwasa anajo romance koso enye ya na anajo so romance koso yeye na emom no se wo twitwi wo se pa se wantwitwi wo se pa kiss ni de agisi yi frim ena yi kiss ni so frim a na de na aye rigid enye flexible na kiss de frim a ayi romance a kiss frim apam se ukura ni mbedi adanse se aye rigid for years toothpaste ni brush ni twitwi osi enumere anajo ese romance nti oba twitwi se be ma twitwi se etisa anajo no kura no ye pese etu kwan ekokuma se enye den metimi ekisu fi se sent na eba na ye kama nti ase de wo twitwi se fresh no ya toothpaste ne mbra obi si akoso ya wo wawi a Mọ́borọ̀ Asem na ya na wafa ya toothpaste ne mbra obi si akoso ya wo wawi a Mọ́borọ̀ Asem na ya na wafa ya toothpaste ho edi bu ye kutia no ya hweye wate na esa wo kasa akwa na mafeme yire na me se sawa we dey feel you know yes dey feel kuru me ka twitwi senso a eno so romance so e dey ye moso ye nya nkyerɛkyerɛ we wi ana one time he ba mesha enti Yas toothpaste instead me kan no wonya frɛ 050-161-9588 050-161-9588 and 050-183-90338 and I with them 050-183-98 Mr. Mo 050-183-90338 050-183-90338 and a time he ba mesha no de akyire no na ma cheche me ne Hajia special local foods na afiso Sompa ye client service line no Maminko studio B na menkoma Dr. Kwatina kwa ba wo free endpoint na ba doc memo akwa ba o akosi amejo so afishia po afikometo ye mze afi yeshia ye se 2026 dey we ni dey kan ye shia o yes and 2025 no ye ni udi bronya no a eni ye nyina ye call break yes ba ye die ye nshia ena ni dey kan ye shia no correct na mpacho wo design nso fatao me da say akosi the color is beautiful thank you and I said almost here embroidery no so and also fatao pa but one design ma oh we me turn already made you no oh okay what Apamela say nye Ghana Ghana ya Dr. Kwatina endpoint homeopathy what to say akosi nyame adom enema ayekoyi nyame adom sane
afene yede ewie ye no okay sanso ana sese no yede asa hoden kro na yede ahase okay no de bia ya na me ba meka ne se obia no se wo ho na se yare how ana se wo hu nipa bi kra na ye wo se wo ye ne se endpoint homeopathic clinic na wo de wani e be che all right na ma me fa nchia kese e ma me CEO Dr. Yeboaa Apam ya wish no happy new year so say this is the first day so muden e be sha afe na se na afe no se ye kwa afe no mu nsa apomuden no ka ho a e de ma bi ye wo ye ne so bi esi ye ne so bi ya no e be todi make us say ebi mo ayo mo resolutions o mbetu kwan ebi mo so o mo be si fie ebi mo be toka ebi mo be ko school akobo degree ebi so mbe ware ebi mo so mbe ware sapomuden ka ho a woni apomuden wontimi nya ntimi nya mu bia nti no de ka na say mo wapomuden ehia o eno nye the priority enye number 1 na afi no de aka ne nyina no nyame aboa wo no watimi aye ne nyina nti endpoint homeopathic clinic awie ye ba ye ne mo be hia ya na ye be mama kwa aba okay yes mo be chia yen ye be chia mo say ma kodi Christmas ye kodi bro nya aba exactly ye be chia mo be say ye mpomdin ni hia yen ti mo be chia no ma remind ye say ye ma ye pomdin ho asem hia ye afi mu okay na akoso ye de wo mu ne say ye kodi Christmas no that time we na enyarewa no ashase say APP because enipa dodo a omode omo hawa babeda endpoint na ye hwa diabetes and hypertension san yarewa me ensa no eno ne enyare a ye hu say diabetes hypertension and a stroke ye kodi bro nya ne bae no ene ne yare a mutim se nkrofo de aba ho pa na enye nwanwa okay because ye kodi Christmas na obia no eye careless during that time and I say I say jam ma menyimani break I hand break and I say ya fro jam ma menyimani me didi ama me nidi me we na mama menwe me chance no so ma me ntwa bi at that time no say at that time no cra practices are on a normal day nipa be brain ya no that time no mo ye ende ye no cra obi o ha during the year no the entire year on no monsa but ye kodi Christmas ne pe na afi no ensa bro na ba obi o ha drugs bi o ha onye but during the time I kodi Christmas no na ba ebi mo so o ha at that time no omo nya liberty say omo no mo nuro kra na omo fa no so obi o ha bo say o ya hypertensive dada okay and I say o diabetes ne dada but ne nuro anka wo say nko onom no o so onom that time no onom because munya me na menyimani me di Christmas it from me the diabetes e dro ye dey me the hypertension it's a free time na de be rura Chris de be rura new year na fe na ne sugar no wajai wato na jeje mu na ekosoro na ne pressure no na ekosoro because on federal yenim sa anyare wa me no so na the stroke enanam etubo so o ma no madro na fe na koda ne stroke na aba into no stroke is on the rise last week in kwa because you menka ha many a enya stroke cases 22 yes last week in kwa stroke cases mako 22 and a buy into no as much as say ye pese nipa bochi e buy aso ye no eya na ye pese apomuden no so konkan epeja into no say ye ba na ye be kasa na ye mamo preventive measures ye tumufo efa wapomuden ho a se wutie a wo se wutie na se wutie na so na wo fa na sem hia na wo de ye adwuma eti na efia da bia ya na endpoint homeopathy moment mpese wutie bia fi say Dr. Yeboaa Apam ansoma Dr. Kwaten Dr. Kevin Kwaten se womra ha na ometon na yare sabia no ipa dodo bi of course endpoint de wo kwa yare sane de of course ubenya but ade ba ko nso a ehia wo mo pa ne se ye be hye ye ho yie na ye benya ho din ni mpomden na ye benyini ache eti na omo ba efia da bi omo ba no mo de topic bi aba mo de yare bi aba no ma be chichirem yare we se na tie we na de ba eti we free wabrabom we free enti na omo yesa na omo purpose ne say prevention is better than cure eti omo ba no say obti say Dr. Kwaten tia no okasa you assume ne tie nim say sompa so mu tie pa ye tie fo ye bie phone lines ne to ho a say de musi frɛ no mo ma ye kra na ye hu sisi ye ho so ma de boro so etera bia phone lines ya kate kra wie na still na mo frɛ say mo pese mo bam enti wo tie a Dr. Kwaten yatna se na maka cho say endpoint homeopathy moment na ombeka yare we ombeka yare we ya yi wasum na si etie never practices no kama ntimi srew enkoma na ye di no ye ntimi mfa asemodem mamo sompa ye ntimi mfa futuo mamo nyansapom mamo wo bra ye mfa mpomden enka ho eti ye mpomden healing
time endpoint homeopathy time ni nyina ya muntie na munya ayaresa ekoyie doc to asoma me yo akoso ya nsam no kra de waka ni nyina enti no enkyerɛkyerɛ kɛkɛ na ye ba ya ye be nti sɛ wotia na fe no wafa bi na dia ye adwuma and saa yarewa miɛnsa ya mebobɔ so yeah hypertension diabetes ni stroke no yes and then no ye be hwɛ diabetes okay na diabetes no mpempi no dodo na no ya na ye can ja complications na ye can ayi asikyire yare no asikyire yare diabetes ni asikyire yare no okay and na hypertension ni moja broso okay eti na ye can asikyire yare ho asɛm okay ba ya na mpempi no ye can ye kyerɛkyerɛ mu asikyire yare ye de na kofa ba ni ye ja nsunsuanso bɔne a edi asikyire yare na chi okay enti no so obi a wo diabetes na nasa sɛ wokonya diabetes na sɛ wa anhwɛ wo ho yie wa anom nro anasa wo kra no diabetes ne wo ho ba wonnim sɛ wo bi kra ɛhyɛ wo ho for a year and over nsunsuanso bɔne etime de brain pedua no wow ɛya na yɛnta anhwɛ ho no but no so na edi nipa dodo na anya stroke yare ya meka ho asɛmi ɛyɛ one of the complications of diabetes okay diabetes ɛyɛ the second leading cause of stroke. Wow. Ye hypertension is number 1. Hypertension is the first cause. Timidi stroke and I say mubuo yare ne papa. Timidi stroke. They are tossing me diabetes no. Diabetes and the stroke eba. Nti nipa dodo na omenya stroke omo akademo no. Ubehwem na enye pressure na hypertension na ye sikyire yare diabetes ya ye. Wow. Nti no sa wutia na watie na sopem. Diabetes obi be kwakọ check ni sugar. Na ye kase ni sugar no wo sora. Eno na yetimi diagnose say nipa no diabetes. Na mpempi ne ya na yen diagnose no on just one occasion. Nti se wako check sugar na sugar no wo sora. Eno nche say wo diabetes. Okay. Na mum just wa check ato aso mpremienu ana mprensa. Okay. Na ne nyina no results no a wo sora. Na say wo diabetes. Na obi wo ha ya ka che no so wo diabetes o so won gentum. Okay. Ne ya na ema ne ya asefem no no. Ebi mo ha wo ka se wo diabetes but o say menyintum. Okay. Because yare na megituma ana eka ho. But a misconception enya sanity. Okay. Yare na enya ne wo betena enya ba. Yare so nya ba de wo sa wo ye ne se utu ho anamo na afi wo ye treatment. But se wo wanje antum se wo sa yare na that means you are not going to treat it. The moment a wo beji atum se diabetes e wo me so no ana wo bepe ho akira kwan. Okay. Na afi wakope ho ayarehwe. Into the first thing is say wo ko hospital no ye ka kire wo se wo diabetes a Memma ema ne nhuna. Okay. To the extent say obeka say oh any me need diabetes ti me nya ho hwe. As a denial be. Exactly. Diabetes e treatable. E yare a yetimi yetimi manage ne kama. Nti so sugar na kwosoro ye betimi sa the sugar no ama aba from okay. Na ye normal. Na say wo ye obi a wo diabetes na wan hwe so wan fa wonro. Ana mpo say wonnim say wo diabetes ni bia. The first complication na say enye trauma, enye accident bi na nipa no nyai. Enye ade bi na atọ n'ani so na awo n'ani so ama n'ani na fra na ye yare na de ba ye de a na diabetes number 1 and etimi mani pa ni fra. Yes. Wow. Ti ni fra ho causes bebre na no diabetes number 1 and we friend diabetic retinopathy. Okay. Diabetic retinopathy. Nti ye ni no retina no ani no de sa ekire no. All right. Sa wo hwa ade a eno so na ekoto na adwene no interpret am wo hu ade. Nti without retina no anya de a obetimi hu ade. The retina no ehu hia ani no yie pa. It is all you be a diabetes as wonfa wonro na mre kwa nanim no. Na moja enwunu gu o retina no so. To bon san kakra na asai retina no. Enti no emma prekope. Na mo mebe sha ase no bon se wani no na eso aye kusu. Okay. To obi wo ha bon se wo hwa ade ase onhu ne yie. Obi anko no otimi drive enwumre anadwo no. All of a sudden ontimi drive sa anadwo ne biem. Obi wo ha bon se nani so ye no wisi na as a spot red spots be black spots be aba be sin nani so diabetes na say wani no. Wow. Uye obi a wani no na kane no na bibia ni so but all of a sudden wani color no asesa asa akoye red bi kakra wo sa wo wani bre. Uye obi a wani no de bia na wo posa wani no. Uye obi a de bia na so wani so pro side effects bia no ebe ma wo se na ebe ya wo sugar no ekofom no. Na yama wadro so a ebe ma wani no eso bete kama. Okay. Na why okay. Because you are the second one. The friend said diabetic nephropathy. Nephropathy kidney damage. Okay. Just say nephropathy and I just will be the kidney I say
na diabetes to me say kidneys no. Diabetes to me say kidneys. Diabetes. Wow. And also as I number one cause of kidney damage. Wow. And you know number one. Any yare boni pa. And you number one. And you number one. And the kidney say so as I number stroke, one. Stroke number 2. Stroke is number 2. Exactly. Wow. Enti no say say be no kra no yetimi reverse no. Na say wunya chronic kidney disease ye kan nephropathy ye kan dia. And no it take time. Nipadua no try say ebe prevent kidney damage no but intimi because sugar no ekosro. Na sugar no so no toxic to the kidney cells no omo pe sugar ne bebre. Enti wo moja no sugar no dose wo moja nim no. Na moja no so ko kidney ne ho se enso ne so no. Na afi no kidneys no wonya sugar no bebre. Na nkakra say sa filtration system na kidney no de so ne moja no so. Yenim se kidneys no anso ne moja no so a ene mabone ebeka moja nim. Na afi no ama moja na akwakoye toxic. Na moja na kwaye poisonous. It was obi wo ha o ha na ne nice ase na epeja. Because the toxins ene mabone ya doso. Ewo ni peduem. Obi wo ha bon se na nanim na ahya ase se epeja. Na ne yefo ya obe Johnson tentem. Na o Johnson tentem na bedru baabi no bo so Johnson kra ketewa bi na eba. Obi wo ha na moja na edi ne Johnson achi. Obi wo be Johnson no na enka ewo ne Johnson na ne mfe ne nachi na ahya ase se ye ne ya. Baabi a kidneys no ewo no. So what ase se wunya sanse nkyere ne bia. E kire se kidneys no problem eba ho. Na diabetes na ye the number 1 cause nti ebetimi aba se nka kidneys mienu na na ye. Se yakaba akope. Se wan hwe ye no so beje ne ho ntem. Kidneys no so eseye a age se ukọ for transplant. Transplant no so Ghana ha no. Yen shada nya kidney transplant sa. Nti na je se o kidneys ne se ya wan hwe ya na oto na nano me wonse do. Nti ya ma diabetes and say o kidneys. Bra endpoint homeopathic clinic na yen hwema. The third one I be hwe nerves. Sentini no atenka na fam. Nti se bibi be wo na wo bete nka se bibi awo a. E che se wo nerves na ye adwuma kam. Okay. So obi ede nsa beto nsuo hiem na obete se nsuo na ehye nti wo betwe nsa. Na nerves no eye adwuma. Nti nerves no ato apeti nipadua ne mu bebre. Millions of nerves and also bebre a. Na mu jana de sugar na ko nerves ne ho na esay ntini no. Nti bo se obi wo ha menim sa kwasua so what say obi wo ha wo tia de so na e wo no kra wonte. Obi wo ha ne sensation ekọ from bibi hye no kra na onte se ade na hye no. Na se nerves no ewu. Obi wo ha wo mpaboa na onama mpaboa ne timi yi free ne na ase na onim krasa ne mpaboa no awora free ne na ase. Diabetes etimi say nerves no to the extent say etimi ma ekuro etu wa bra no say onko hospital no onko hwe obo se na ekuro no na edidim na ekuro no spread ebedru brebi no na je se ekutwa ne nan no. Nti leg amputations and say arm amputations bebre nipa ye twitwa omo nan twitwa omo nsa no dodo na diabetes ene kofa bai. So we obi a wo diabetes ahunu sesa wa anom nro yie anase wo anya du papa kra so wa anom a se wo anya obi a onimu de na wa nkyerɛkyerɛ wo niam a wo bɛyɛ ene de ani kwansa wo ye na se wo sugar na ekosoro bebre a ebedru brebi no ye bɛkwa kotwa wo nan. Okay. Because ekuro betu ne kuro na betu no ye ko a ekuro na enwu edimu a na ekotwa wo nan no de nti a etimi yesa na se sugar no esay nerves na emanipa no on onya sensation bia nti bibi ketwa bi etini pe ehotimi etwere eho no ewo tere pe emoa bacteria etimi kom na afi no bacteria no na omo cause damage ewo ho. Okay. So se na ekuro no na spread it because sugar no asay blood vessels ntini anka moja ebe fam so akọ ama ekuro na wu nti no moja ntimi enkosa abia no bebre. So se na ekuro no na spread it. Ebedru brebi ne ye twa wo nan. Wow. Diabetes etimi yes adwuma no. Estatia wonsa ne wo nan na ahya ase se ye titiriti. Tinya prekope na emabum. Ubehu ne emabi. Nkakra. Dog mayembra ho no edie na obi hu wo de nipadua mu a. Anase symptoms bi a wo hu a. Na kire se diabetes na wo bo kokoo. So o ka che so wo ho dada o. Na ma wani ada ho ti dog bobo bi sumaye nti esenkyerene ni bi ne se wonsa no nan be hya ase ye titiriti ti obi wo ha bon so bete se niam bi na ewo no ni nipadua nim te se mpane empempi no mo ba wo se ete se de ote ho no obi de pane ewo no obi wo ha na ne nan ase na ehyehye no bi wa ne nsem na ehyehye no ni nipadua na ho hyehye no
dodo na no se nipa no wanyini a ye de kwase menopause especially your background na na ye se menopause na mum na ye diabetes na asha ase enti a e ma nya sa asem e mema no mo so mo de ne friends e friend andropause but remember the na enye intense to some man the no na mo andropause no that you be discuss dey na mo say mo nya andropause because mo nsa yes but then say be ma wodru a certain age hormones say ma omo hormones no ene ma omo etwa bra no yen so ye hormones anke boa ma wo ye be ma no eno so e ba fom nti wa ho de empam na ade be hu ana most of the time ya na empa ebi muso kra wo ha no apam si eno ti na wo say edru sa age na empempi no dodo na no mo be ma no na ho de ne kofom okay just mo fa edru ansa no say otimi that be be di hu nkomo because emema ni nuro na ebi mo fafa no ano yeah and a very interesting and that be so next week in so e be di hu nkomo eti doc yen share symptoms no all right into no bibi wo want to say mpane no na ne honam hyehye no obi kura ho bete se niam bi ninanenam ne nipadua nani ete se de ntatea obi ho te sa sensonsono bi nam wedie nani ennem but obehwe ho na bibia ni ho obi wo ho kura na obo se na wahya se Johnson tentem se sugar ne cholesterol bebre ebe mo Johnson bebre because sugar no dodo na no na kidney no so ne so nti ebe produce large volumes of urine to obo se obe Johnson bebre ebi mo kura ho anadwo no obo se na o Johnson bebre Johnson no ebe ye tentem na banso I do so bebre Sompa FM Johanna sukom ahyase se de ne tentem and your friend polydipsia nti obo se obe get testing tem ono munsu a enche na sukom sa ade no obi wo habon se na ekom so ahyase se de ne tentem obedidi but enche ne kom sa ade because sugar na nke wo se nke ko nipadua ni ma nipadua ni use no aka mojanim nti nipadua ni nya glucose na use adwene ne bebo won kai se onya glucose nti ekom ne wo se didi udidi asa akota mojanim nti ekom be sa ade nti nipa wo diabetes no odidi tentem ne momo onye kese na ne so te because sugar no enko cells ni na nipadua no dia build e nipadua no to bo say we lose weight your friend say unexplained weight loss nti nya dia wan kasa no wa hyeda ye say lose weight enye say bia udidi enye say bia adwendwen bia beda wo so ana say yare bi na wo ho ne mom na wo so asase te prekope nti wo hu sa na ye wo say otu anamo na oba ebi mu kro omo so timete to the extent say wo hu omo a ete say de omanya yare bo na HIV yes to the extent say otimi fon no wa ye kitikiti emema no etimi affect ye bema ema ye bema na ho de no ekokora kojoto nti ebi mu kra wo ho a omo beba hospital no na nye se omo ya aware say omo wo diabetes o ne mom ne bema na ho de na aba form ni ena wo ba behwe obe check no na sugar no was diabetes na dia empempi dodo na no mema no ombeba na ne bema na ahoden ne wo form no efie nyo problems wo fie nti omra be diabetes na ma de na wuo no eti ebasa na endpoint witimi hwema ne sa nkenya bem oh okay the woman say there is an underlying cause okay so say bibi na chassis nti ebasa ne na ye diabetes ne free hope ne bema no besa chassis okay ti dodo na ya ya advice o mo say men kono aphrodisiac because unim de enti a wo bema na ho no form ebi na yare bi ne di akiri dodo na no ya na yare ebi wo ha ya na psychological but majority of the times ya na medical condition physical condition yetimi yi free ho ma wo bema na ho de no esamba eba nti obi kra so wo ho a etimi ma na ni so ye kusu se de ye kan bo se na wo hwa ade a onhu ade ni yie ebi mu ho a unexplained fatigue bibi kakra bi no wa emre bi ho be sori anopa onye hwe kra no wo se na wa bre diabetes etimi de sade no eba diabetes kra no betimi ama niema betoto nipadua na ni to bi wo ha na ne skin no na nsawansa bebre na betoto ho rashes bi kane no kra de na ye fa de se pompo ana na yetimi e de diagnose diabetes itimpempi no so obehu se pompo aba obi a na nipa no na wo diabetes ne mom na nse ya yare e fa na HIV eyi ni ti e ba ye no HIV so present with pompo ani ade na ma ze no ye do so common san ye hu ade kodi ntia but diabetes to me the skin disorders eba to me maniema betete gu nipadua na ni bebre na nsawansawa na egu nipadua na ni diabetes etimi e de sade ne ba sentreni amakan nyina no ebe take time ansa na aba okay and say
what na ho atwen say bi ubehu bi oni padua ni ansa na waba dia ene na say we mistake okay wan hwe yi a ebedru sa time na e ma won sentre no na sugar na wo ho ache nti na ekofa complications no e de aba complications no etimi freni etimi say kidneys no etimi the stroke yare na eba etimi ema yetwa obi nan etimi ma obi bugu ho endojo yare etimi kofa ba etimi gye bema ne tuo e de twene ho man so kra na etimi mamatenka no ekofo magoso wow nti oba bi wo ha onya orgasm da because of diabetes no ekum na tenka no so onya no ti bema ne be hia se die ontehwe duma bema ne be ye nyina be ye kwa nya tenka bia diabetes etimi adwumahunu vein labor empare bema bia na oba bi we be friend empemu vein labor and ya the body pan do go near tie kan oni e kan sa o e from yeti so be si ye na ase because e wo mojanim sugar no dose wo mojanim ti ba bia moja ko wo nipadua ne mu bia diabetes etimi etimi dia eba diabetes etimi ma obi nan ne sa na hono akakraka diabetes timi de ye fono kra ye kese eba nti obi wa ne ye fono ye kese a enya ne bia onyem and mema no cry titru nya nyina na yesika fru si onye sko ni se na fu bia bonanim se na yare diabetes na niema ba be gina ya funu nim ebi mo ha ensuo timi be gina mu eye nipadua diabetes timi ma obi eye basa tan wo hwe no cry wo hu no akoso se nipa we na gina hwe wa fri ni dua so no cry ba ne nyina no e hya ase nkakra into the air can say men chain and my yare and ensemu and son what to one among ubetimi aba na ya check up endpoint homeopathic clinic ye general check up all right to be how about say doc me dem ho abrem monhwame check up bia mo pese mo ye bia mo nyet lab mo hozo mo lab technologist exactly enti mo kasa mo ye ne mo be kwase yare na sie kro obepie anya de awo buy endpoint ne aka che se koye lab o ba bibra anya de awo buy endpoint ne aka che se kotwa scan e wo ba bibra mo ye ni nyina bi ye ni nyina ye wo ECG wo ho ye bibia na system enti ye wo detox machine yetimi ede detox ni pedua no ye kasa ye detox ya na che se ni pedua no efin abam niema aba ni pedua no mogya ni mu a enye papa no okay ye boa ne ye yefri mogya ni mu enframa ye home dodo na no eya na enframa bone efra ye say no galamsey ayetui ase yensuo no bebre ye nuane ya ye di fertilizers ahodo ene chemicals ahodo ne ye de pete so enti se wo di sa nuane no ko mu na wo build up these toxins these chemicals na eboa no wo ni pedua ni ekwan ba ko obetimi dia fa so get rid of these chemicals e say wo detox wo ni pedua okay endpoint afi we no wow doka kofa detox machine wow no say ye de wo demu a na de hyemu a na afi na ebe mo wa sweat okay na light bi nso ewo mu a light no eboa na eyi sa toxins no wow free moja nim wow e new one a ye de aba wow enti no say wo ho na say yare bia kra bibia anyew na mum no feel say woni padua na say anopa wo sorry anofe bi asa wo honam enhye da mfa na mum yare am ka ho to ho wo pesa wo ba na wo be detox ni padua no wo ba na wo be hwe wo ni padua na ye say toxic bia na eyi fi ni nyina asa soni fi ni nyina free so pepe say de wafa wo car na wo de akọ mechanic say on change wo oil oil no car no wo chi ni nyina no oil na be ye fi e be dirty e wasa wo kọ ne yes sama wo sana ni padua no so no e wo ho a e wo sanke yetimi yi fi e wo ni padua ni mu nyina fi endpoint ama wo sa akwanyan sebra na yenye detoxification no right. na yen cleanse wo ni padua no mogya no emu na nye krogen kama enfama wo endpoint homeopathic clinic akoso ya branches no Spintex shell signboard benya ye ewo ho ana afi so ko be be friend September community 22 endpoint homeopathic clinic ye wo ho kuma se kronoma bo hia upe ye kira kwan na woni ye di nkomo na ensem wa mabeken se upe nkita hudie bi ene ye dia okay Fred Dr. Duboaten na nkasa no abefa ono be di nkomo kama dia na ema ne ye nika ne se time bi ya omo be friend bia omunya no o Mexico no kro be frɛ back agoso ya aisa sompa no ye Mexico no kro be frɛ back ye we client service line bi nkro for frɛ ye ba Mexico ni nyina ye frɛ back that's good because wo ye nipa ho adwuma dia sa na wo say no kro nti no sa wo frɛ na sa wo anya emo aba mu sa try biem sa wo try na wo euro 680244
86 70 68. Your free scanning no so because you go so aye. Oh, yes. Send me say the last time I buy o can say 2026 no. Yeah. Munim the Dr. Dubois Bekanti. Say 2025 ne endia. Yeah. Na moba na de wo bia nti say no announce no officially. Yes. Actually some petty for say. Yes. Free scan na mo ye no 2025 no. 2026 mo say ye biem. Abrowayi ayi pumakwam. Okay. I know Abrowayi pumakwam. No, say they confirm say your free scanning na ye year no 2025. Nipa pubaye e be twa scan no. 2026 and so ye dey ashas here. Wow, branches ni na. Branches. Time community 22. Ko wana so area ho. Sprinters ko ano so. Kronoma boahia. Ho nyina mu twa free scan. Free scan na ye free. Emma no obi a wopa wo. Oba wapa wo for so long emma. Oba o menses no emma yie. Obi wo ha na ne menses na etwa. For a very long time, 1 year, 2 years, 3 years. Na ne menses mada. Na dwene no etwa bra. Endpoint to say so wonya nru 50 na 51 na 52 a o menses ni ntwae bra ye be bia na bibi ni emehwe exactly ni ntwa scan na ma ye scan no so de say na odi kan na so ya e 4D ultrasound. Yes, 4D no e very vivid e ma details baby ayare ni hye bia e be yina pie e de ba it wo ba na ye twa scan na e free lab no momu no 600 no what ya 300 cedis. Okay, lab no so kra na ya chemu mienu e de ama mo e mema o mo prostate issues Bema Jonso ehwaye diamom obi wo ha obe Jonso a na atono ene nesuo na je se wotiam wo chimansa na Jonso na ba wo ye bema na wo go through sa problem no wo Jonso ntentem wo Jonso emu ya wo ya wa ya se ya wo ya bema ontimi ne yere enhia mu bema wo bema no na hoɔden na akɔfom ne nyinaa no ye ma wakwanya se bra betwa scan eye free jakoso ya de ye kan se wo tie ye awie yi e wo Sompa FM a endpoint homeopathic clinic ya ton safrel. Okay. Said this year dear men to apomuden ase. And to apomuden and jeja apomuden kra because apomuden no sa wo sha ase yi a na afe no ene wo wie yi. Enukre. Endpoint homeopathic clinic ya ma wakwanya se betwa scan free. Be ya lab 300 cedis per. Wo your ba wo ye be ma wo scan no e free. Lab no no wetua 300. Diabetes yare a ye be kan ho asemi. Brabe check wo sugar na hwese wo bi mpo a yarewa hodo a na yentimi an discuss ni nyina endpoint omo ye ho adwuma wo frɛ number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na how be a wo ho bia no na ye ne ho nkomo akosia. Oh, Dr. Kevin Kwatin, education a wodi ama ye die me ne yetiefo ye nhira pa fi se diabetes complications ya wobobo so bebre na akra o nim se diabetes kwetimi ma oni fra ebi kura nim se the second cause this stroke eba ebi kura nim se kidney yare bebrebe yi na kidney for the dialysis so ne adi bebre na nim se diabetes na de ba eti ene wabie ye ni papa symptoms nso wabie bi ye ni wo ho a ye beba endpoint ye ntena wo ho symptoms na ansa ye nka se me hu no hwe ye beba ye ba na mahwe ye kama na bibia akoye nti ye beda wasepa se ene wo di education bre nyame yadoma na wo twe se ne ye be abedi nkomo na da chi bi die sa emema no andropos no die ekwa bia so ye mpe bre na ye ni ho nkomo e se de ebi mu timi fa no kra collapse nti ye ba na ipa no hu se ne body na change nti no dia na sese wo ya na timi abo nti do ye da ase ye ma oyere afishiapa ma kwa na afishiapa ye ma endpoint homeopathy adwuma ye fo nyina nso afishiapa 2026 endpoint mfeni munyam nkwani munyam mu nyame ma ayaresabia nkoso ampeja abasobo amagye ne Ghana ne amono ne nkoso enye kese na munkoso anso nsom adasa se de moye no nti doctor medase pi medase akosia yo etiane ye ti ye Dr. Kevin Kwatin endpoint homeopathy clinic ena ye ne twetwe nkomo abebiebie yani ede afa enwuma sua efa diabetes ho dog aboa ye papa na education na wodi amaye no ebetimi aboa ne ye de ayadwuma selebe ya enema nyina ebetimi akoso kama ede aboa ye na meka obiem se endpoint fo nkomo ya o mawie nkomo ani ye baba bedie no ye baba bedi nkomo bi ede afa nanse topic bi a me de to paso a ye baba bedi ho nkomo
na nkomo na yeba be di ne fa nansen ema ne mema aware mu no kamia ye se eniema bi kos yetete ho ne yetete ho ne nyanyame yadom adwada ne de ya bieso nyanyame yadom adwada ne de ya bieso efa ema ne mema aware ase omode wo ho kame wo ho eye den na oba ede ne ho be kame ne kunu nipa awaware no a bible say oni padua ne yene de ono so de ye wo de den na bema ede ne ho kame ne yere yenim sen eniema bebre na de ba ene ebre ma ye kwan emiem bo courses ni bebre so ede na aba ma sesei ema ne mema empemu agudi awarefu nyem pranche for de masamo ye de ye ka awarefu de ma ye no official de ma kire se oba ne frebusuam de ma kire se bema ne frebusuam abie kwan ama side check for no sa DNT nanka oyire wo ho a ye de side check ye de oyire owo ho a ye de side check ye de ye de ti DNT na ma side check for business no say thrive DNT na bema ade yi eyepe ti eden wo gya na yire de ho no akofa abonten de na de sa de ne ba gya na yire ho no akofa abonten de eyepe na oban da oban ne pre ne cross say bema ne pre no so na nkene ede na ma aware ya aware eye sex okay. The difference between apam me ne me ma me ne me papa eye sex me papa me papa relationship ne sex nim to me papa de ma me kunu de ne ya aware ne ye sex e wo mu se ne ma bebre wo mu ye be share bills ne ya debate de eye unique sex ne na ye hye no e dan so ai ma we hu se we ya aware no eye sexual intercourse no correct. It's hidden your my sexual intercourse lifestyle no attack abahu. Meanwhile, ye me live chase life, metiasie, life, metiasie, celibacy. And I can celibacy. I celibacy. Me live celibacy life and answer chase life. Okay. Me see me di me huni. Me di me ni pedua na ebo afori amanya. Me kopim se nya me beda ne mama ba bi. And also beda ne mama oba bi. Yes. Na me na kwa apam. No correct. Na I dey no obi a won na kwa apam. Ubu apam no so. Na ubu apam no so sa won ne na. There was a there is a course. There is always a course. Yes. Difference said that me name me papa ntem and say me name me papa na. And na. Eti ade ma awade ya awade ni say me ntimi ne me kunu da. Eti eye sex no. Ene ma awade ya awade. Eti eden na ade ya apam no a de ma apam ni gina no. If say Ghana kura no wo ware nipa ni wi a yesi mun consumate. No correct. Say mun consumate yenye marriage. Mun consumate. Say mun consumate ya enye marriage. So what you say? Say mun consumate ya enye marriage. Okay. Eti consumate. Enye marriage. Eti consumate. Enye marriage. Ghana mbe ye kwodina wo ye popi na se wo ni me na se mi kru ni me na me yire ni me na enya wa consummation ni bemu a ye nya sexual intercourse ni bemu a na ya eti eden na obi a me ne wakwa apam se wo ni padua ye me ni padua wo so ni padua ye me dia wo so dia ye me dia tu fo so se mfa ho nkame o do die nti kura me ne wakwa apam sa de ne ka ho die sili apam no eye consummation ye sex no okay anya kawa no say apam eyi na make me papa wo ho me nua be ma wo ho me colleague wo ho na so de otim ne da mo me no obi ani apam na nam se me ni me kunu denti na ya apam e say wo yaw ayi no enna ne firi manya ware ana dodo na agya yo eti oyini mi busa se eye den na obi a wo ne na kwa apam mo hye dem ba ko da mpa ba ko so na oba e de ne ho kame bema na bema de ne ho kame mba na emom no abontinsu ni mom packaging ne ka ho e de packaging say kanan wa packaging ne kama ewie say watutu egum wajejem
eba ne sa ya na abonten de no wo mo to ntom package na be ma wo bo ba ho ba no so ne nana ne eno so ya asem o ende be ma wo no bo ba no ho no be ma no se wo ne eyi oba ne ba e be fan say ai oba ne so ne nana no it's a vice versa Oheneyere asemo ba me see program idie social nkomo no die social issues no say mama ya mpense be ne ani nkomo amia bia krofo ani a da bia family system ne be say ampa say Mọ́borọ̀ Asem mo ani nkomo amfa ware nkwada ntete sikasam aware na ye family system ne be gu ampa meni wakwa apam afa wo say me ne ona oni me na sesai and also na my relationship no ye complete sa because me papa die me papa anya me kunu me nua be ma anya me kunu different dey nti oye me nua be ma na me ntimi ne nanti na oye me nua be ma dey ma me frow say wo ye me kunu ene say metimi ne woda dey ma metimi ka say wo ye me yere ene say metimi ne woda na nye na keke say mo san abo bi aka ho asa afamu kura so de nkura ba wiase Oheneyere na say hinfa na yadru ya akofa sade ya be wada roma Ejuada na yebedi kan di nkoba na de ebiebie ni asem anka mbeka no say asem we ejuada case ejuada case na ase ye tete ho ye de plapla ye pene dra ye ebiebie ni kane ne ebeka say ye de plapla ye pene dra ye ye de plapla ye pene dra ye na oba kompacho ma me na ase eye ne ema pi na eto da bia se ne atresem ne ka say ye nyina wo se ye keka ye ho bom no wo se okwade ye kwan da wiem no wo kwan da botan so be ma kwan do da baba wa ho na so eto da bia ma me edoso ene me beboso ensechi dene be ma ne nsechi be ma da bia wa mo bros o ma kon homa obo oba na timode wo mie nsem o mie nsem be ma me e ma sa dia wo se ye defe ye e ma pane ma ye de nkunu ye ai pampren ba cho se wan fa sika kakran so anka ho eto da bia ya na enkoyie oba no wo de financial burden nyina ato no so wo na ono no bo akonhoma wo fa prema eno ka ho na dura na jo wo se bam ma menyo eti eno ka ho be bi won nse chi ade wutimi hu se wa wutimi kosi niema enti oba bi wo ho a ne kunu fra adwuma ba no akohwe ne botom ebi nso tutum wi ansa sa wo ko ye no odi bi baaye oba bi timi ko hwe ne kunu botom hu se sika hyem na sika no so nyi obi adea na ma me sika na me fa nso so nkwa ya adea ye beboa ye abusua na ebi ni wa ne kasa da kura nso on se ni bi tu chick man yere tu chick na ma wo mu ma kasa na yere ho rough timi kasa kura ho ai o kasa na yere ho rough ba wo ko gina na dwuma mu a no defa ma wonne ni colleagues ma na wo ho na gudi a mbedi no wonne na yere ni bi na yiri konganje se uti ya waboy fata woda etu odu office ya uti ya feo watade ya feo etu wo yiri wunka bi nkire ne da eto da bi krampo na enyo no be ma ni skill ono oba ne di ni sika kura akoye no so no won mo na maso kamfo no eti ya ne marketing nkete ahoni die eka ho na satimodin no Oheneyere mame satimodin de free he say be ma wutimi ye stingy not with skill with even pump so wo kan so ban se ne ho ye wo fa na ye wo ya ebi wo ho by nature but eya o mu disie esu ni ban ni bi wo ho aya na wo nipa no but obepe ofoforo ni nti no na wo de asie you can't believe say wo yire wo ka se ne ho ye fa ma ne timan ne da na ye wo ya on fa ho nya ne ma wo dwene ho ne no enka wo bi enna we nya bayi enna ya na bi nso fi se enya hwe obi kan fo na wadwa ono nka be obi kan na ne boafu aya kwasi ka sa ho afi na o sesre no open na no asa bi sa question na wo nka na wo ne twempana no asa de asamo be hye wo kon but ono hu se wo ka che na yire se ne ho ayefe no ohu se ehu hia ohu se ehu hia enka na dwendwen ho eni kwan se wo ha ne ho wo sa na udu office na se adwuma mu na wo kan bo ade nsan kan che wo se wo mu de wo mu nim eya bro eya wo yes oba na wo be kama na sre witchcraft correction wo ho ebeye wo eya fe na eya wo ya wo ye baifo obi nso ni mu yakola baifo da bi so me kan di otimi kana bonten wo bi abonten eya ofa na wo kan di otimi kana wa bonten kan fon kwofo yire no but wo yire de otimi nka wo de ne de wo eya bayi ada oba no wa ware ne tamfo ana
ye wo de onnim ne wo ho me ka wo mo wonnim wo dura bonte mami wuti ye fe papa ba wonnim se ne yiri ne tie wa ye ne fe papa me ka ma na ye ne dede de me wo beifo oye ba ma na te sa wo beifo ka frampo na wona ne te ho a phone so kura obetimi ya test me hu se wo hwe ne phone so ba ma wo ne siesie ne ho a hu se fe ba wo nka ba wo pie na hu so obi ho aye fa ne waka no wo ye oyire beifo musuefo wo ye oyire musuefo mamofo wo yiri wo ho okuta sika on ma wo bi ni da ba wo de be ma bonten sofo wa ware wo busuefo wizards pawo yere kura tumpon no wase owie na wa ba ba tete mi tene mema ne nkɔ nanim me so baby catch him say Oheneyere say bi o phone so say no miamia so no osere ya na ni kura hi wei apan sam say na hi say ono nko ante ho na ni agye eti kai senka na ni je na firi ono wumfo ani je bi ama no ene onu ehu kofa ba so na ni agye ene wo phone so hwehwe comedy na yi a na wasisi bia viral videos yi na wasere ya chese timi hye ba ma no a na wabegye phone na firi ni nsem ya na hi ne se ye na hi e ka no kodan kada bi oba na su e ka ne ku bia na oba na tete okoko ne ho samu amu ne ho sama ne kra moto eto bi wo hyeda bie na no kas na no wanya de so wanya bayi ai de ene ba bia bayi ne ye de ani hwanya ho na wo wanya na ka se bayi fo ne de otu anajo ye o ka se de otu anajo witchcraft e suban suni ban eti na obiti wo de wo bayi fo de e su ene ban ene wonne yoye mo ene kyese wo bayi fo nya de otu anajo na o yire kra ni ji kakra bia na ye wo ya nti madam de wa ye we nyina no I say ye bayi no onye dey I saw such an agent repent. Okay. So I say by their fruit you shall know them. Repent. I saw such an agent. I say wa ubusa ho say abentina me come for me ira na ye me ya ade me ye bayi fo ana. Adena me yire ni gia na ye me ya. E ye dien ya. Okay. Me ni brena na. Many brenana adenti no ban me pesa me kan hye de bia adenti de bia me yiri su a ene ma me yes e demon emfiri nyame se me yiri edi areho a na ma me feel se me ye bema e demon e demonic spirit wo baifo etia me yila sa obi wa che se me yiri omo no de bia no ban ni oba bi wo ho ase na yiri ya ade no ompe oba bi ani kuru ya ade no ompe na o catch ni krasa ni kru no afekwa na oba na boa no wa hwe petro de agugem se bi oba na tika pe kasa wo hu anu oduro e bi oba na be kasa middle sa de we die ha be na e wa kire no anu oduro afi no oba multiply wo oba ma paifo but me ma sa no so wa wie ye nyefe ye oba ni nya be kasa sa de we no ompa na wo ya nanti ebi a we ha me e ma me tete me do ma me di areho Oheneyere so oba na be kasa no aso oba na kire no de ebeku no ntema oh yeah say first no ye 10% a afi no be ne 500% madam ba sa so ye no me o nyina me kan boni me se Jordan ye beka etubo se wo treat oba ne sei mia no trimodin o se wade a wo se wo ni bi enso na bi wo ho me se me kai story bi obi ka che Oheneyere o se ni kruska ni krusi mi ni bi na me da wo fi ho no o mani sko se men kan cho ma me se menam diska na ma ho ti akola no na ha no na akola ne be bo ma me na mane se ya da ma miska but o ma miska o se ya ma men kan che o se o se ya ma men kan che ono so yo ba ti na ha cross ma me wutimi chi ni ska o de be ni ti kra woni bi o ko se ni kra de o so ni bi wo hu se made ni wo pene na danti but o made ni ye no atam 500 no atam 1000 bayi no de ama made no eti made no bi ama me ni ye no kasa ko didwa no no ankasa no no de sika ni bia ko didwa ti na ha no o yo se men kan kire ayi o ma me se mama uska eti ya o se obi akora no ho na bia be papa ma me na sre ayi sika no edwa no me ni bi minim afekwa na me kope bosia se na ha made no da ku bi no se ma me be kan se bia chwansa na mafifia ha ko minti na enti wantimi antena eti o ka so obeko because em se na papa na yes o hu se papa na pese one ne da
And I say, ma, unim say, Papa, da, eya o mami ska. Uti mama 500,000. Ya no catch me say, ma men kan chiro. Wow. Many kura tata nisu. Ma 5,000. And yeah, therefore, Mabua no 5,000. Ti Jimmy free fi ameko. Minti na bi. Papa na who said o see o na me homete. Obey tue sum. Aba. Oba won ne dam paso. Awama wo. Bonnet modin say. Ayine topic we Juada. Ya fancy ha. Juada. Ya me don ye na. Omano. Nenso de omon chichire nto. Omon chichire nto. Juada no. Juada nyame adoma ya betena se wa. Hey. To ba no oni ne da no osuguri mu. Be matri modin fo sei. Na najwa pasan beda me so. Ene mema create dia woreho. Nenso okase onya. But okase onya enti ese wo jama wo sa ba ne kra e dia woreho. Obi okra after that na sa bon yare. Sanye ni je no de ye enti ade chia na wo yare. Sompa FM. Odi woreho san de ade chia na wo yare. Obaba yem fancy na hen kwa. Nyame adom a. Joda de nyame de che. Ajuada wo de be che yen na da wo ma se Yesu ama. Boneka bebempe. Mede o video no kwatu obi se akọ na ote akire ho no. Me say Tete Lester sao se awie mu wu. Emu de nyina atu. Baby.